Turkey. Cầm đắt muốn phép đôi vô vâng. Would that rule in relationship with Thailand? It's true that I would like to visit Cambodia anytime, and also at the same time I'm going to be my advisor. Song song với chuyện chung gia đình sẽ với hai thằng các trận bắn sông chơi mưa cái cuồng tuyết rồi viết Campuchia Thái từ lớp liên tra từ quay chạy những con chuyển nuôi đến phải đi giá phải trận bắn. What is called extradite, I would like to suggest that you return to meet the agreement between Cambodia and Thailand on Article 3. Dẫn đến đây ha, chụp yêu của Campuchia ở thằng nát, anh đang chia cái bậc thang ở bắc phương nơi anh So Thaksin can stay in Cambodia as the guest of Cambodia, and he can also be my advisors on economy. Vậy là trong gì? Ta thay đổi ban chỉ Hun Sen tới sự cho thế này. What I would like to refer is to why Hun Sen made such a decision. Mấy cứ chia sầm lúa muối, ta biết chủng loại chưa, ai chủng loại lúc, ta là nam mình tới slide cứ cái hai tấm bạc. That is a question that would have many answers, and people will know who will answer that question. Who is that? Xong hơi nên là đã cua slide tới slide trong kết thúc là thằng này ai nên cùng nước phải nhá lúc con là bây là tất cả vậy tới trường môn hết được năm đo ca và mình làบอกgiải. Those who are the answers should answer the thing of that, and why Hun Sen should what lead Hun Sen to make such a decision. Rất xong hơi cái xoay vô cái gì tất cũng phải tất vì ai cái ai luôn. So try to seek the answers for in 2 or 3 weeks. 2 or 3 weeks, 1 to 3 weeks, and that will work in the relationship with Thailand. Prime Minister, do you plan to help Thaksin's return to power in Thailand yourself? Do you plan to try to help Thaksin return to power or return to Thailand to help his political campaign? Cái cơ một bệ quan được không chế, trong bệ quan chỉ nuôi người mà nuôi sẽ khó, gừng là khó, là ca chui mất hết trong kia của bạn. This is not related to me. What I'm concerned is humanitarianism, virtues, and as a friend, had a friend indeed is a friend. Bây giờ học đây không thấy tục ao thì chủ trương thay chỉ đã là phải trong mình lúc làm gì. The internal affairs of Thailand would be better for the Thai people to solve. I will not interfere. Trong xong bây giờ sống cóประกันคนแสนท้าเชียนเนี่ยกองโตไทยซีนในน้องนโยบายประชันไทยแต่ก็พุ่งเรียนเจ้าหน้าที่ของเขา Don't accuse Nika Hun Sen as a support Thaksin in the politics of the red shirt.
ព្រោះនៅពេលដែលថៃស៊ីនបន្តមកដល់កម្ពុជាក៏មានក្រុមអាល់ក្រហមយ៉ាងធំធេងរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់និយាយពីរឿងបញ្ហាទាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនចំពោះថៃស៊ីននោះទេ So before Thaksin comes to Cambodia, there exists already the big group of the Red Shirt. So don't refer to Hun Sen supporting the Red group or not. But by saying that you're gonna invite Thaksin to stay and not send him back, it's like you intervene in internal politics. នឹងនិយាយនឹងតែបានន័យថាដល់ស៊ីនរបស់បានហើយមិនថាស៊ីនចេញដូចបានន័យថាគឺការជួយមិនមែនជាការជឿជាជាការផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យ It is not entry into Thai's affairs, but it is the political right of the sovereign state of Cambodia. មនុស្សជាច្រើននិយាយពីអានសុនសុជីនៅភូមិនៅម៉ៃយ៉ាម៉ាតែមិននិយាយពីជនរងគ្រោះថៃស៊ីននៅថៃផង Many people talk about Aung San Suu Kyi in Myanmar, but why not talking about the victim of Thaksin? ចឹងគឺបញ្ហានេះគេមិនអាចនិយាយពីរឿងកិច្ចការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់របស់ថៃពីសំណាក់កម្ពុជា So that cannot refer to the difference of Cambodia into the Thai affairs. ប៉ុន្មានអតីតមុននេះតើប្រទេសថៃបានធ្វើអ្វីគឺទី1ហៅសំរងស៊ីឲ្យសំរងស៊ីមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបាងកកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតើគេធ្វើអ្វី The last few weeks, Som Rang Si has been invited to Thailand and then issues a statement against the government of Cambodia. ទី2ក៏ទូលធ្វើជាតិរបស់ថៃបានធ្វើអធិប្បាយផ្សារភ្ជាប់ថៃជាមួយខ្ញុំតើគេធ្វើ And then the second, the national cities of Thailand make the commentaries attaching myself to Thaksin. What is that? នេះជាទឹកមួយដំណក់ដែលធ្វើឲ្យកៅទាំងមួយទឹកកំពុងវិញទៅដល់ You see, this is a drop of water that will steal the whole water from the ground. ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគុណនេះជាគុណធម៌ជាសិលធម៌ដែលខ្ញុំត្រូវតែផ្ដល់ជូនដល់តែ This is the virtue, this is the moral that I believe in Thaksin. ប្រជាជនថៃរបស់យើងនេះគ្រប់គ្រងថៃស៊ីនចូលរួមនៅក្នុងចលនារបស់ប្រជាជនអាល់ក្រហមចុះខ្ញុំជាជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់ត្រង់តែគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិតើមិនក៏ទៅ Millions of Thai people in the Red Shirt support Thaksin. And why I'm as a friend from Hun Sen cannot support Thaksin? ខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់បើគ្មានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ទេក៏គ្មានរឿងនោះបានកើតឡើងទេ Without the coup d'etat of 2006, such a thing would not happen. គេនិយាយពីរឿងអានសុសុជីនៅម៉ៃយ៉ាម៉ាតែមិននិយាយពីរឿងថៃស៊ីននៅថៃ People talk about Aung San Suu Kyi in Myanmar. Why not talking about Thaksin? ចឹងសូមគុំស្រីបន្ទោគុំសាស្ត្រសូម Will Thaksin come to Cambodia soon, sir? សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆាអាមហ៊ូហ៊ីនដែលផ្ដល់